Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu akithi uKristu kaNazaretha. Konzisa abathanda simise ebhathelwa umfundisi uMbeje wasehlala kahle inkosi Mosisi. Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibenhle kwabayingcwele Bawandise umphatha kwami. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha isihlabelelo senkumbuzo yezilwane senkumbuzo yokuzela inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngenu Jehova Nazaretha Isiqalo somthandazo wesabatha bandla elikhulu likamenzi wezulu nomhlaba sesingene ehlonipheni emini enkulu eyahlonishwa ubaba wethu umenzi wezulu nomhlaba ekuqedeni kwakhe ukwenza izulu nomhlaba nento zonke udumiseni odumisekayo mabelo emhlabeni nakweliphezulu dumisani Jehova. Mresabenu Jehova azwana ngezizukulwana igcina imithetho yakhe anilobana uJehova nceke yakho Moses okuze udumisa kwenu kwamukeleke kuThixo emkhosi kuba maningamdumisi ngemithetho yakhe akakwamukela imithandazo yenu akasoza nitshisele izibusiso umani ngaleli imithetho yakhe niyigcine ngiyancenga azwana ngegama likaJehova inkosi gcinani imithetho kaJehova. O Jehova umalusi wami ukusela mina senziwa sakhe uyangelusa ebusuku nasemini uyavumela indebe zami phathi igama lakhe.
inkosi ngasikhonke isithandazwe. Amen. Amen. Ngiyayikhetha inkosi enhle yasemhleni bakaNazaretha. Baba, kuhlezi kuthiwa kume iy'ngane ngibuka ukuthi lele kudlalwa nathi. Nkosi yamakhosi kume ingane impela-ke namhlanje. Phezu kolwandle ey'nkulungwaneni zeyigidi zabayingcwele. Akazi Nkosi ukuthi uthini. Yini Nkosi ofanele ngisho phakathi kwalaba bantu bakho abayingcwele. Nkulunkulu Baba, Thixo makhosi akithi ohlanga ngaphambi kobuso bakho nyazi bezulu. Izwi lakho, indaba yakho Nkosi iphelele. Ayidingi umuntu omhlaba ukuba aphinde ayikhulume ngendlela yakhe, kodwa Nkosi okwethu kuyibabaza Nkosi ezulu. Njengoba silapha Thixo omkhulu wasebuhleni, siphume emakhaya, siphume emazweni onke, izizwe namakhosi azo Nkosi zize kuwe. Namhla Nkosi kulo nyaka uma ubheka lapha egcekeni uyabona Nkosi ukuthi izwi lakho Nkosi lokhu likhulumile uhlele ehlalweni uthi nisebancane bayeza abantu. Ethi eluthe Nkosi basebancane okwazi useNkosi sesibaningi. Kepha Baba siyababona bayangena ngengabeza befundisa inkosi yezulu. Bekhuluma siphuma lapha ekuseni bethi nanibeka leli thempeli abazwanga ukuthi ngiyabezwa. Nini osulani bani? Nanicabanga ukuthi nibeka into engeke igcwale. Ngiyazi bezulu ufike wena, ufike nazo zonke izinto. Ngikhumbula ngelinye ilanga kwakunyaka ka-2007 unethempeli lapha ya ensimbini edla kahle. Sinhla isuthi nje kuyasetshenzwa khona umcimbi ozoba khona. Ulungiselela ukwamukelwa abagcotshwa. Kuyasetshenzwa ke kuyalungiswa. Kwaqhamuka indoda endala yakwamtshali iqhamuka phansi emishini kwamoya. Ithi le ndoda mayifika kithi bafana nenzani lapha. Sithi thina kuyasetshenzwa baba. Sicabanga ukuthi ngoba indawo ingasemngceleni wemishini mhlawumbe kukhona ezokusho. Ngiyalwazi ukuthando, angazi noma abantu basenalo uthando. Mawunothando ukuqulitshela ukukhulu elingaka, ukuqukulela ukuthi yolungisa into kaShembe ukuthi ayibenhle. Bakubuka abantu ukuthi lo muntu le nto ayenzayo, kodwa ngoba kukhona uthando ungabi nandaba, ungabheki lutho futhi olunye ubheke le nto ayenzayo. Uthi ngalo nomzane bafana bami ake nihlale phansi, sase sihlala phansi. Uthi ngiyayibona le mishini, sithi yebo baba. Ikhulile le ndoda. Ethi kwafika umqalisi, isho njalo ndoda, ngisho njengoba yayishilo. Kwafika umqalisi waye lapha estation. Angikhulumi ke ngento engizwa ngomunye umuntu mhlawumbe ukuthi kwaxoxa, kodwa ngizikhuluma ngento yomuntu owayithi sasinaye. Uthi wafika uphombela umqalisi wokusokwayo, wafika lapha yasibona le ndoda yakwanzuza. Bayalaza abantu isonto leli lakwamoya. Uthi wayesebona lo nomzana wakwanzuza ukuthi lo muntu akuyena umuntu, uNkulunkulu lo. Yayisisondela kuye lensizwa. Yathi hawu nceku yenkosi, ngiyakubingelela. Uqhamukaphi ubhekaphi? Ithi inkosi yamaNazaretha indamhlathi kamayekisa ubhombe isima samaphondo lomlethi kamadina zokuzuthi mlethe. Ithi kuye, yini
yini oyenzayo la akakhulumi ngalento ayikhuluma ukuthi uqhamuka uvelaphi uyangaphi uthi yini lento oyenza la uthi baba ngakhi isonto ngakhi ibandla ukuba ngisiza abantu bakaNkulunkulu uthi wamkhulu yesicabanga masinya le ndoda ukuthi angicele kulomuntu yathi njengoba usubuzile uma ubona ushembe noma edlula ungangabazi ukucela ngoba uNkulunkulu lo uthi lo nomzane ngiyacela leli bandla likhule abantu bambone uNkulunkulu basizakale baphile ithi nje mhlathi lalela ke nomzane sobuye sibonane mina nawe kodwa into engikushiya nawo laba abantu abazoba la bazobelethwe yimi wena into ofana ubenze yona bafundisisa abatha hayi baba kwakunini ithi le ndoda kwaku-1917 ithi ngiyanixoxela bafana ngoba manje wathi ngiyobuya manje ngibona sekukhona amatshe amhlophe siyazi ukuthi amatshe amhlophe akashembe la matshe amhlophe bese sibuka manje siyabathi khona into ezokwenzeka la angabe sebuyile yini Thixo Nkosi yamakhosi lapho lungushila akekho umuntu omele ukuleka iyaphangisa baba iyafisa Nkosi ukuba kodwa njengoba ngimi lapha ngiveze Nkosi ukuthi wena ungubani sase sithi baba cha kunomcimbi ozoba khona la esithi bafana into engithusa kakhulu wathi uzobuya azofuna isabatha ukuthi libe khona yini phakathi kwalomuzi ihambileke iminyaka yasishiya inceku usho la ndoda kaMtshali uthi yathi mayihambi inceku kwase kubonakala ukuthi emishini izikhundla bathi bayifuna njobeke bayifuna ekhaya baqala bangahlala ehlalweni zonyaka hayi bafowethu le inkosi le yamaNazaretha akhwanga futhi umuntu baqabanga abantu ukuthi ikhonda bake bayenze noma ngabe kade nimasha nenza konke enikwenzayo kwakulanzange nimkhethe ushembe yena wakhethani uyena ongene kini wathamba ulitshela umhlaba ukuthi ushembe oNkulunkulu unyaka akuwena
uthi ke base behlala labefundi bale machine ngoba sihambile inceku base bethi protocol siyayishintsha thina sesophatha kule machine base beshintsha imithetho yesabatha uthi isabatha laphela kulomzi laqala kancane kwathi azogcina isikhashana lesongene esontweni bese kwalaphela uthi methema liphela njoba nibona le machine inceku bihlezi sitshela ithi ushembe wathi kimi uyobuya ezofuna isabatha uma nike nakhohlwa isabatha lomuzi uzophela uthi niyababona bafana bogandaganda niyazibona iCalvate sithi niyabona ziyashaya ziyadiliza sithi yebo baba uthi sekuzekwenzeka isimanga amasontana amagugu awo engawazi ukuthi mhlawumbe abasiza apha balekele laphi ngoba mina ngazi leligugu nje eliphambi kwami lonyaka uthi sebefike emzimbeni kaNceku onesiziba base bediliza uthi into eyenzekile udinwe indodana yafaka incwadi enkantolo yathi umuzo wayo iyabaxosha befundisi wasuka isiphithiphithi uthi ke asasonke lapha ezasi manje siyabona ukuthi ushebe shuthi usefikile ngiphethe lapha kusho lento ngiphethe lapha ya nami ikhona kulama board athatha inqumo manje wenyazo wezulu bese wagila umhlola ngo-2017 kufika kuwe angizokhuluma ngoba ngengaxoxa kunye kodwa ngifuna ukuveza lento kababa mkhulu ngo-2017 uma ufika lapha eHammersdale ulethe one day ufika phakathi kwaleya ndawo ufika ngo-2017 abantu basemishini ikhondoda kaMfeka nagcina sithuthile sihlezi ngapha emathula amnyama amadoda okwathi makudilizwe indonga seyiphela imishini kubona ngathi namandla kasonto kahle akusodwa nje ngisho njalo ngoba baye besahlangana afike lo belanga kwakuzovula yona indlela sonto babeyakhile bethi bayiqale phansi wafika lo wafaka incwadi kwamathe yonke into ngoba ushembe ufuna indaba yakhe ikhona indoda yakwaMfeka ebesinayo esilandelile abakhona esontweni nabanye beqhamuka khona emishini bethi thina umthetho wethu sasizwile inceku ukuthi yathi ushembe yobuya ufikile ke enkosi ngo-2017 100 years mawufika ngoba indaba yakhona ithi inkosi waphinde waqhubeka wahamba wangena emishini yaseJordan emishini base bephika abantu bakuphika bathi ayi lo waphuma nkosi wathithithi icathulo zakho phambi komnyango wendle esonto ezihlahleni ezinde wathi mawuyithintitha lezi icathulo zakho wasenkosi ukhala insimbi emoyeni mabe uthi bayabheka wasendlini esonto ukuthi le nsimbi ekhalayo ngoba asishaya insimbi la ngaphakathi base bebuka bephumela emnyango mabebheka hawu le nsimbi yalomuntu uhambayo base besha bathi izinto ukuthi lo muntu useshiya isiqalekiso ngixwayisa abantu ngonyaka ukuthi kuthe nifika ngo-2017 kwase kukhulunywa ukuthi asiye kuyona indlu yesonto kuyokhulunywa nabaphathi bakhona ikhondoda kwaMkhizi kwakhulunywa naye Phethe yathi ushembe ngekangena endlini yesonto nasekuqaleni wayengena kanjani yasho njalo wayengena kanjani wayengena kanjani endlini yabantu angayakhanga wayezovula abantu akazungena basithi hayi vela sincenge lutho ubaba uvela uzokwenza umsebenzi wakho uzogeziswa uma phosa ufika sekuvaliwe nethi sesibukile kwase sekuqhamuka abangikhweba bathi nayi sifikile le ndoda ithi awushembe kwangangena endlini yesonto kwenze njani ngoba sengivulile uthi umvangela umdluli benu bamshozi bathi kuyiwa ngalaphi kithi mina angazi baba esikoleni ngaphakathi eShostini angazi ukuthi kiwaphi kodwa bengicela befundisa ukuthi angathi baba ngaba ngasemgaqweni ukuze abantu bezombona lapho begcwele ngaphandle akuzange kube khona umuntu wasondela kubaba sambone ekhomba imoto
yahamba imoto yeza sahlehla imoto yahamba imoto yafika imoto yama kwenye indawo nje eyisiza nje enamatshe yayisima le moto yasiphenduka yahlehla kancane sibheke emgaqweni uma emgaqweni ebheka ngasemgaqweni kwase kuqhamuka abantu abaphethe isikole uprincipal wakhona umbongo wathi hey Shumayeli ngathi yebo wathi ngiyolanda igusha ngathi yini wathi uNkulunkulu usefikela ngithi mina indaba uthi le ndlu ekhiwe vela kusiyona indlu eyoshamba engene kuyo wathi inti qathula la emkhona insiza senhle endale engene ubaba mkhulu amen nathi lande walilanda wesa sasondela nalensizwe yacela ukuphatha yacela konke inkosi yamazwi nomhlaba engifuna ukusho kuleli bandla elibuthene lapha namhlanje ukuthi uNkulunkulu lo ufanele ukulalelwa ufanele futhi ukulandelwa ahlonishwe uma usuphetha umsebenzi wokufaka baba kuthi uzogeza iqalingise ngoba ukhala isibhamu kusuku nemini sidla umuntu sidla asahlaza ukuthi siyakhala nje moyeni bantu bayisaba iJosdale namhlanje baye bethu hey wapho seJosdale wathi umfundisi ngubani wathi yena mfana engikhomba wathi hey wena mfana ngathi baba wathi uhlale eJosdale ngathi mina athi eJosdale ngathi mina wathi emaphaleni eyigebengwini uqhamuntwa nje wathi ushembe yakwazi ukwenza izinto manje eNazaretha indaba yami isekutheni ngixwayisa abantu ikakhulu laba abakhulayo abangangathi abasafisa ukuba nethuba elide lokulandela ushembe ukuthi ushembe lo ungabodlala ngaye ungabokhuluma naye noma ilaphi ithi inkosi yomsa ithi makhansela abantu ababehlanganisa umsebenzi ithi lalelani ibhamu ebulala abantu ngeke sababulala kodwa sizobabulala laba abaziphathayo bebulala abantu hawu Jehova sasesithula sasisothi ngoba usekhulumile umlomo ngathethi imali yahamba inkosi enhle yasezulwini yaphuma manje inkosi engifuna ukusho ukuthi noma ngabe uyavela elakithi izwe ngiyalazi laseyamasini noma ngabe kuyavela okuvelayo umuntu uyaqhamuka asathwe uyasathwe nje insuku zibalwe inkosi zibe 5 zibe 6 emveni kokuba bamshaye namhlanje inkosi sisekhona leso sililo sebeke basondela beza kuyimi bethumela umshumayeli ngathi hayi asingajaha ukusiza laba bantu ngoba bayadelela omunye umfana uthi ukhuluma khona umshana uzalo dadewethu uthi silizwile unyazi ukuthi lithe ibhamu angabe lisaphathwa singadlali ngebhamu lapha thina kumdlalo wethu lo sizoqhubeka nje lento unyazi ayikho lento elikhulumayo ngithi utheni uthi ngithulile malume ngakusasa kwathi kusa angisazi isihluke siyakaya sathi sizwa ungenele ekhaya bamshaya ngesibhamu bamshawaza icucu wasegijima laba akade nabo bejabula behleka beshaya ihlombe baya kumshana bathi kanti lo shembe wenu inhloboni usuka khona nimasikhuluma ukhona hayi bafowethu sikujulayi njengoba sikulomuzi size uNkulunkulu phakathi kwalomuzi umuntu abangumsindo akafunakali phakathi kwalomuzi inkosi uma isiwumsebenzile umsebenzi wayo wongenisa lomhlangano njengoba isishilo yathi uzongena umdedela akafunakali umuntu ozoba ziqongololo enza indaba yakhe kuleli cele futhi umuntu onganikeleli ifungo phakathi kwalomuzi unenkinga nongayi 23 nongayi 25 nongayi 14 athi uzothumela imali ngeke imsize phela size eJulayi ithe inkosi elinda ntonga yathi umhlangano omkhulu lo odlula yonke imihlangano manje uzohlala la ukweleta uNkulunkulu uhlale kanjani uthi umkhokheli ufika ke uthi lalela mfundisi ngithi yebo uthi ufike inkosikazi lapha 14 sakhokhela saqeda
uthe makuse kubhala u14 ithi le nkosikazi awumkhokheli ngiyabonga ukuthi utshela amakhosikazi iqiniso ukuthi umnikelo kaBhotina unikelwe njengesikweleti sase ebank noma salapha awuzambeli ithi le nkosikazi lalela khona umkhokheli obeziphethe uhambe emhlabeni ubuye nje njengoba ukhuluma la ngathi kunesonto njengoba ukhuluma uthi ke lo mkhokheli uthi bekuthi ngesabatha abantu abangayile ku14 bese bavume ukuthi bezonikela kuye ufika ke ngenza ukuthi abantu bami ngizasho ukuthi lo ngahamba ngaze ngifike ndawo angazi noma kezwala namadoda amakhulu wafuna ukuya 23 awanikele futhi inkosi sineshwa manje kulesizukulwane sethu abantu abafuna ukunikela ngisho umphefumulo wabo abafuna ukunikelela uthi ke lo mkhokheli owakithi uthi ngibese ngithi mina benza ukuthi kwenzekani uthi lo mama lo mkhokheli uthi mangibuya manje la kade ngiphathwe khona la ngiboshwe khona uthi uNkulunkulu ke hamba kuyotshela ingane zakho ukuthi wena awuyile ezulwini sonke lesikhathi ubanje ukuthi umsebenzi kaShembe ubuthatha uwamukela njengomuntu ekhokhela isikweleti sakhe siyeza babona obaba kade besikhokhela ngaphambili uma kade uno23 ungawunikele kulonyanga mhlawumbe uphazamisa emsebenzini uphatha umNazaretha hambe uyofuna umphathi uye kuye afike agqoke aqala inkonzo yokunikelisa u23 bashumayela nathi sofica nemhleni nikhangeze emadokodweni ingafake ngisho ingubo sikujula ke bafowethu ona lonke inga kaphumele ngaphandle ayolungisa ngoba sonke siba nentuthu elekivukuza phakathi kwethu kanti uNkulunkulu uyasitshengisa khona abantu abangalungile phakathi kwethu phakathi kwalomuzi akumenyezwa awumbizi umuntu ngegama uyashikiza umuntu ngoba kunengolosi kulomuzi uma usuka kwabamkhulu uthi 1 bese uthi 2 ilanga bese uthi 3 inyanga ezulu ukuphakama kwase kwakhiwa kabusha kwaba khona lokhu lapha ebuhleni uma usuka enyangeni yezulu uthi 1 uthi 2 uthi ngwele uthi 3 onyazini lwezulu uthi babamkhulu yobuye enkosini yesihlanu masizwa ngabadala manje lezi zinto ziyalumbana ukuthi lo shamba khona uphethe iziqhu zonke nabe niyabona yena ebuhleni kunjani sohlulwa amaswati bakwethu sibonile inkosi bese siwazile usithathile wasingcebelekisa inkosi wasibeka ezweni elihle elithanda uNkulunkulu ngendlela yesimanga bathi hayi nina amaZulu msana ukumbiza ngonyazi lwezulu njengoba lapha lo umesiyo ingcwele waseAfrika ingizwe inkosi usho ebala usho emini lapha wathi Africa soyihamba yonke bakwethu angifisi ukuba ngiphule izwi lenkosi kodwa ongathethelele nomunye khona abantu abazokudlala omabhatile la manje ake ngisho ulimi lwengane ozobe qhamisa umuntu nje bese ecasha ngomunye athi akafuni ukuthi ngimbone lo ulaphi kanti hamba ucashe impitshe phela ingcono ungacashi la ekhaya awusaqhamuka lesi sidina awunangilona hey akusikona kini la usezulwini ithi indoda ngomunye unyaka ubaba ukhokho wobaba ekhaya ithi lalelani uma kungena uJuly noma kungena uJanuary lathi nize nisize ningaphuthi emzulweni khuluma umuntu wakade hamba wabamathamba mhlophe uthi ngoba lapha kulwamuzi kusezulwini abantu abaye kukhomba izulu phezulu alikho phezulu izulu ethi izulu lisebuhleni lapha ebuhleni uma kungena umthetela la indaba enkulu esiya kuyo ukhulumela umfundisi lapha ekseni
wathi abantu abahlonipha bambe kahle ngiyabalekelela-ke ngilekelela umfundisi itadisho ukuthi njengoba siya lapha sesiye emasangweni imile imindeni yabantu ilinde iy'ngane zayo uma abantu abadintethe uma abantu abangakaze benzelwe lutho lapha emasangweni kodwa kuthi ushambe ubiza abantu namhlanje hambani niyongena ezulwini kodwa ngeke ungene uma ingekho yakhe ingane Baba isezulwini lapha engcwele Nkosi yamakhosi ngiyabonga ukuma phambi kwehlalo sobukhosi Jehova inkosi ibusise izlayo amen Siyabonga amazwi amanje sophiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusise Siyokwala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo samakhulu 212 Socela umshumayeli Macaba wasisi yaphambili asawala isihlabelelo inkosi imbusise Nkosi kusipho wangcwele Sabata